Ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, let's get ready to rumble! They are ready, mga kaibigan. They are the KKB Singers. Hello, good morning everyone. Nantay ka man rin ako. Sa mapagkapiyagan, mo'y dahil di mata. Kaya isang makagas, mangliliwat ko'y kaunga. Isang madot isawen na, hata isang makakura. Hata isang awen na ka, kaya isang mamakusukin ka. Uray ada aking kanya karigan, uray pa'y nung ako puntutan. Uray pa'y nung lapas masunutan, luwes man nagritak mapagmaya. Isem, kung isem kawan diyan ko, nulawag ang manto'y barukong ko. Kaisem mo, isem mangay ayo, kay di puso nakuwag tingin mo. Yan. Hello, KKB family, viewers, sponsors, maraming salamat for having me here today. Isang mapagkabiyagan, ang buhay dahil di mata. Tenis at makakas, mangliliwat ikaungga. Isang maduti sa wenga, handa isang makabura. Handa isang maray awin na ka, yung isang mamahusugan ka. Uray ada amin kanya karigan, uray pa'y nuwag pupunta. Uray pa'y nuwag pasmasok nunga, luwes man nagritak mapagmaya. Isem, umisem ka man biyag ko, lulawag ang manto'y barukong ko. Takisem mo, isang mangay ayo, kay di puso natnuan tilindo. Isem, umisem ka man biyag ko, lulawag ang manto'y barukong ko. Takisem mo, isang mangay ayo, kay di puso natnuan tilindo. Hello, Boss Henry! Ayan, namin yung sponsors and viewers. Good morning po. Tungtungwen kanto, unay-unay. Gayunin kanto, itisi naman. Tultuludan kanto, naluman ay pangamuane. Inkanton may libay. Anay, tusok, anay, nasaem, naut-ut launa, item, kaniya kapagnanan, nakasihan, ama idasay, akamat na inkanton, makaturo, iyabong kunto darupam daytoy panyo. Tapnon di na ka gagaten, tila mukhen maimas, kuntut matulog. Anay, ouch, usok, ouch. Anay, nasa naut-ut launay.
kapanaranay Kakasiya amay dasay Apaman na imkanton makaligin Dagusen kanto nga sa puyutes Katagsuno. Kasmay na uminta na namin Samkit ni Esen Anday, susok, araw Anday, anday Nasa naunod na unay Itin, kaniya kapanaranay Nakasiya, ama idasay Ayaw sumala tayo kakayep ka kakabsada Jason Ligzay, Heidi Tuliaw Mama Nora Biak sa Volate Lilidin Boss Norbert Mateo Bianca Richard Garces Madam Maritas Ulitiadaw Edmund Agustin Estrella Chodoro Lobs Kusya Boss Norbert Boss James Madam Mercy Tomas Madam Greta Andam Anay Usok Aw Anay Anay Nasa Naunod na unay Itim kanya kapanaranay Nakasiya ama idasay Manuel Daril Sa bukinayan ay painigasa May tigasa. Sa buknayin tatuo kenrikan Wala mauray ko nga. Kaasin kaya Nudilaeng kalamang mama buy-buya Nagpipintas sa'yo gayang ne? Ikot tayo di sikat ay pimana Oray timalaw ka. Binilbilang putlipit sa tiinal daw Sa nga pulok at taluiti Mabilang iti mayo Simang tit kabyang putakel taulot mo Butit mo. Alam, bigyan man siya nagkakaydi Alatay di. Di insal salam sirok salamati Pauna ito yung salsalang nakamamas. Magsasangit ito'y pusok no Malaglagip ko dagiti Dahil di ayan ayat kain kapiderdi Belly sign Sabong kenayat ay panigasa Nakaya ay tigasa. Nagsama dahil dato o kenrika Awan laeng mauray ko nga Ikaasin kaniya Udilaeng talagang mama buy-buya Manipod ba'y di sikat ay nagtalaw Oray kumalaw ka. Binil bilang kutipit sa tinal daw Sa nga pulok at taluiti Mabilang iti mayo Simang ket Iwadakel butit mo. Ala, bibigyan man mo siyak metladay Ang nasyak daydi. Insal-salam, sirong salamat Agsarsala tayo. Ang sagsagit, ito'y puso no Isang sala tayo po. Dahil di ayan-ayat ngayon kapinerdi Salsala man na po ha. Ragragsak lang apo di Alto itatay ng KKB. Salsala tayo apo. Umay kayo na po Umay kayo na po Tagsasala tayo Yes. Ito ba, boyfriend ko nga ni Henry Gelasio. Isalsala man. Hoy! Apay nga ta, Naginukas asawa na apay nga tangamin. Makasamsam
panagayat Ken pamatek na. Angin kuko na, Anayon na. Nagragsakrik na. Ken rupa na. Inapay kaya. Mayata yung ken kuri betpen na. adalan tatay babae titungtungan na. Ang lalo no maalukoy puti barkada na. Agsapulin sa bali, babae pagragsakan na. Agsepot-sepot ka. Agsepot-sepot ka. Makarumwar ka. Norumwar ka. Ay bakit mo palpaliiwen na ka? Baby. Agsipot-sipot ka. Agsipot-sipot ka. Marunong Di bakit mo Makasulutin na ka. Amangan nunin mo ang pagtartarayang numasugod na ka. Narigaten manok, baka day takukwang pakugit na. sumala kayo? Nagitay man ako manak, babae dita. Yes. What? Awang babae niyo, ah? What? Nakayo babaero yan itaabo. Pinag-high blood yun. Pinag-high blood yun ha. Kayo kayo netitik boy! Ala nga babaero apo no digiti pa Sayang to isigiramin pati-panti. Tawin ka. Ta. Titirik nga na ang sublit kawan banwagan na. Ang sapulin babae akalaslas bangan na. Sa bali Na ako recipe. Ikot ko nada. Recipe talaga? Nung nagsasarap ganiti Barkada barkada na. Adalat tatay babae titungtungan da. Pinagyan ano? Kantsawan dati kadwa dangawan aramid na. Ay, kapoy kanot lalaki, gaawan ti kabit na. Baby. Ang sipot-sipot ka. Ang sipot-sipot ka. Anong babae ka? No, ang babae ka. Di bakit mo palpaliwin na ka? Mabulot mo. Ang sipot-sipot ka. Ano, Boss Jessie? Manong durungwar ka. Lumaki lesbian ka. Di bakit mo makasulutin na ka? Amangan mo dito amot pagtartarayan lumasukod na ka. Narigaten manong baka day takong bakit putin na. Agsipot-sipot ka. Agsipot-sipot ka. No, ang babae ka. No, ang babae ka. Di bakit mo palpaliwin na ka? Awan, awan, awan. Sipot ka. Awan, awan, awan. Manong norongwar ka. Boss Henry, nurungwar ka. Di bakit mo Makasulutin na ka. Amangan nuning to ambot pagtartarayang numasukon na ka. Narigaten manong baka day takukwang pakugit na. Amangan nuning to ambot pagtartarayang numasukon na ka. Narigaten manong baka day takukwang takpaten na. May kusa yan mo tagatutan. Oh, wow. Edmond Agustino, hello. Yes. Regaten Erickson. Apo ni Edmond Agustin, siyak ng lalaki na best ko na no. Ay, bakla ka na rin! Natansit ka man. Uri lang Sino demet ko na? na kukuha na. When dapat ang kasdyan. Naimot ka, bes. Awa, so pay. Kung hindi ka rin Share lang your naman, blessing ko na, dangarod. kung hindi ka rin lang naman liligaya sa kanya, putemon! Yes. And of course, ayan Haan na. uray met bulodem no, isublim nga awan ti kurang na. Ay, wan ah. Di mga dakes nung may katemes ang bukal-bukal. Alright, sakbay man ti amin. Hello, hello, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone. And of course, welcome to KKB! Kagatawa! Kaplao! Biraka! At syempre, wag po natin kakalimutan na KKB a day. Every day! Okay! At syempre, hello, hello, hello po sa lahat ng mga bagong viewers po natin. Please do like and share our page. Para nasa syempre, Ibulaga tayo, ha? Oh, yes! yes, of course! At syempre, sa lahat po ng mga nagmamahal sa amin, matagal na. We love you all! Hemwe! Hemwe! Agore ka ba? Wamo Agore kayo ma- chup-chup. Agore kayo man. Wamo chup-chup. Pangasiyo man tayo. Oh my Nusin no God! manangaan si Ken ni Jack Apo kaya di chinelas na.
Sponsor nyo kadman lang oray. Dito lang Spartan Apo. Te success 75 pesos. Okay? Oy, hamon Okay. sapay chinelas dito apay nagdakol. So pay nangalaan man deta na ya. Chinelas mo tan. Tito tay man barot mo. Dala mabalbal ni sponsoran yung mati chinelas sa deti Apo. Awan igatag na chinelas niyan. Okay? Ayun, at syempre sa mga bagong viewers po natin ngayon, syempre, mga hindi pa po nakakakilala sa amin, magpapakilala na po muna kami. I'm Perla Irese. Perla, perla, la bandera. La bandera. Perla, la bandera. Pinakababa. La bandera. Kalkalpas La ko ba, bandera. Si Perla. Oh, kakalpas ka na ba? At ako naman po si Maui Maui. Junisha Pacquiao. Wow. Para hindi ka kita sa camera, nakalambang ka naman. Ano of course, yak ni Jacqueline Jose Porotopot Perez. O nga? Tupot talaga. Ana, Porotopot. Yes, and of course, ayan, naimbaga bigat Rabi Iyo, asawa ni Maring, walang pante. Ayan. buenas noches. Hoy, ano yan? Buenas noches, Miss Amigo, Milyame e Alsema, Ay, Alsema et Luga, et hoy! Eta. Ano ba yan? Alsema et Luga, et Eta, putokat, siya, ayan. Amo yun, nagbabanglo kay gayang ti personal. Aray ko, aray. Amom kabsat, ang kami pinagdigos makalawas. Sa kami nagdidigos sa aming tilunes. Makalawas yan to yan. And of course, ayan na dapat bisita tayo. Damdamay pakilala namin. Okay, Liwa? At syempre, hello po sa lahat po ng mga viewers po natin saan man sulok ng bunda. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong pabansang Pansit Canton, Liwa. Lawa! Lawa! Kung makalawa-lawa kayo tong Maluwag na nakakaluwag-luwag maluwag. And of course, ayan. Pakilala natin ang ating makaramat sa Aldaw. Ayan, magpakilala ka naman dyan, pare. Hey! Maganda. Siguro nalain ka nga, Dilbert, kaya nalain taliwat mo. Magandang araw, magandang gabi, anumang oras sa buong mundo. Siya ka po rito yung taga-ramrama City Amihan, ang taga-tugtugkal, Mabagatan. Erickson, Gubag, Paolo po. Tayapay sa letrang B, 13. Yes. And of course, ayan, pakilala natin ang ating bisita na naman. Ang second time na niya pumunta dito. Yes, of course, ang ating, ayan. Walang kupas. Yes, the International Ilocano Sensation, Miss Chesa Pel! Pakilala ka naman! My God. Magustuhan si kakasla ni Zina, the warrior princess. The warrior Kasama ni Jezebel Alonzo. Yes, and of course, ay upcoming mo yan ni Hawaii Kabsat. Digitig kastam nga pagpabanang pagtukto karam no ka pagkangkanta mo Yes. ka na makikita no kwakit no kwa digitig Yes, mama mo wow. paggegesan no kwa Mapa yan. na pagbirbirakaatan. Yes, birakat lang tawag sa birakat is the best birakat, okay? Birakat is our life. Yes. Birakat isa lang. Diyo kat amo nga isuna ket isuna tin ang kanta DJ Mr. Playboy. Ayun, kan syempre, sakpan din nga malipatan, antay nga liplipatan, hindi na rin technical control, Mr. Ronald Valdez! Kabapo! Aray, ala. Ayan, oh, di ba? Ang Kaya gwapo. po, tamok ket nagrayumay tayo. Tamok matublak. Ito yan. Oh, kapo na naman nag-jogging din, Nag-jogging? Nag-jogging 50 meters. Amo na matublak det yung laka ituron ko pa. Ay, naituron mo kita, batek ko pa, no siya. Joke. Pero dati kayo sa manay edad. Madlaw ko ti KKB. Ah? Nagugwapo ka doon, nabibintas ka Ah, man. Oy, guys. Oo. Inamin talaga. When karupro practice ko. Ay, Ay, huwag ka nang oo. Ito naman, no. Truth hurts. Yes. Nalalapsat lang po. Ayun, sakbay nga ro diti Healthy amin. pa. Okay. Tama, sakbay ti amin kami man nga ro daw pong ipahay ti may isang sunata, kanta na Paul 1. Saan na bato ta susum? Ay, pusom. Ala, Yay! grabe. Kani sagot ko man isagot mi metena po kadagiti adaan bimato apo sino. Sino daw ayan? Okay, dito ka sagot Nagnagaan. kantay sagot ko man kanay sa Abigail. Ayan, ni Ma'am Kets Manehan, ni Ma'am Roan, Siguritan. Ma'am Nora Huxtable. Ayan, ni
Ma'am Nancy Gonzalez. Ni Boss Ron Hampas. Good morning, boss. Ni friend ko nga TLL. Ayan. Dito may kagantay, sagot ko ka ni Boss Henry Hilasio. Ni Boss James. Ni Ma'am Venus Longboy. Ayan. Ni friend ko nga Bel Ligsay. Ayan. Good morning. Boss Glenn. Kastoy ka di nga apite pamasakit mo kaungga nakapsot no di pabalaw ken pamasakit kagorak pamasakit nga ta jak masaktan ipagpakita Nakita? At cover kayo. saan abato tuy puso o biyak ko pangiturin ko di mo man lang marik na Erickson ay musik ka din ay tamat ang pusong tadi nak makita Nasakit ka ron mata. laglagi pen biag ko Sikala latpat-pat ken kagorak Subarat ayat mo ngamin. uray awan ako tapuso panakunam nga ta jak masaktan ipagpakita. Hello, Ma'am Greta. Saan abato tuy puso o biyak ko kastoy kadi nga apitek pamasakit mo bitoy kaungga no di pabalaw ket pamasakit panagkunam nga ta jak masaktan ipapakita aray ko saan abato tuy puso o biyak ko laglagi pembiyak ko sika latpat-pat geng uray awan akon tapuso uray awan akon tapuso uray awan akon tapuso
Okay, dito ba yung kakantay sagot ko man kini Labs ko. Ayan, hello, good morning Labs ko. Ni Ma'am Yolanda, kini Ma'am Erwin Ole Pasqua. Good morning kada kayo amin na sangapada. Okay, sumaruno dito ya kadwak apo. Ayan, ipay ko mamit ito kanta para ka kita at dita balas yu taaw. Kita ina nga agsakripisyo. Ayan. Para po sa inyong lahat. Inakin ama. Rimwar umuna bunga di ayanay at da. Simaruno may kadua arapa apti binukelda. Kaya't da nga ikan naranyag masak bayan da ngamin pagrebengan dati agsagana. Agpaiso saan magatadan ti dungguna. Pilit da nga inturet panawan pamilyana. Imutang ti kwarta uray 5-6 ako na dadap nulaeng maka-abroad usaren na. Sakripisyo di sungbat arapaap na manglaban kinakurapay di panagbiag na. Sakripisyo hiliw sekain na marik na pilit alinabanan na masakbayan sa ganaan na. Luwan at agarimayang tapamilyan at inapanawan ngem nagpanuray ken kuana titip kerti kaunggam prinsipyo't panagbiag ti ina nagsang ketantap nulaeng masaganaan na masangwanan. Naglabas panawen-tawen di napupuutan. Trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan. Anak ken asawa na nagsalimit-mit dangamin keti bunga di arapaapda natungkal amin. Sakripisyo di sungbat arapaapda manglaban kinakurapay di panagbiag na. Sakripisyo hiliw sekain na marig na pilit alinabanan na masakbayan sa ganaan na. Isu ada kay nga anak ipategyo sakripisyo da naganak kada kayo rang ay ti ipatawid da tanu agsalug dumeten diti pigsada at da kayume mangtarabay kadakwada. Sakripisyo di sungbat arapaap na manglaban kinakurapay di panagbiag na. Sakripisyo hiliw
bayan sa ganaan na. Ayan kay Kubaya Kablaawan ni Ma'am Nora Hoxabol, amin na taga Hong Kong, KKB Association, taga Hawaii, Boss Henry, Boss Erwin, Boss Ron, Boss Norbert, Ate Jeron, Ate Lorely, Ate Monalyn, Ate Nancy Gonzalez, Jessie Gonzalez, Tita Rebecca Viernes, Abigail, October 16. Ayan, request man tayo Lulwa, pakantam ken Jezabel Adeng. Ayan, kantayan daw. Kanit ko na ni Ate Nancy. When Ate sumarunong. Ayan, kada kay amin na pong buy-buya. Ayan, Lulwa by Jezabel. Ate, dahil tayo request mo. Ayan, after this, birthday song. Ayan. Wow! Hey! Happy birthday, Skyler! Brought to you by McDonald's, Cookie House, and Red Ribbon. Ako pablaw, mangipaduyak-yak, nanagtengan, diyal daw apan nakayanan, ni Skyler, anak Juan Gasan, balangat nga naurnos, dagiti sabsabot nga umay miken ka isa di taulong gastamet nga iyawat miken ka di naindayawan unaya palma Tapnon isun, di mangipakita, iragragsak, amin asagapadan, raguken ragsak, nga at nanayon, talag tengare, handawa palang taon, sabay iti Diyos, na inilayon na kuma, kasalun at mo, yakireka, katasintet mo, anak pa iduma, apapalan, tagidikasken ka. Hey, come on everybody! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
and of course, happy birthday, Ken Kai Skyler. Ayan. Happy birthday, More Balon. blessings to come, baby. And sabi ka man tumakil kantungan na rin meta pumingger anak ko. Detat paglengan, nalainga pumingger iti gitara. Gitara ko nakaringringgor ka. Gitara, okay? Tapos lagan ni Papa ngo, nalainga pumingger ay di gitara. Kako. And of course, I am Maui. Ayan, happy birthday, Met King Kaya ni Ate Ednalyn. Kaya, belated ko nagayawa na birthday mo yan. Ate. And of course, Ate Ednalyn, Rodalyn. Ayan, happy birthday, Belated, King Ka. Ate Ayan, Roda. God bless you. Ayan. Happy birthday to you. Blow mo pa yung isa, Yes. So, alam na namin na hindi ka na magtatagal dito sa KKB, ha? Pumunta ka pa sa eskwela nyo, no? Mag-celebrate ka doon, okay? Ayan, God bless you. Yung mga lechon nandun na. Mga sa lechon school nandun nyo. na po, ayan. Ayan, umuna ti amin na po, ayan, gusto ko muna mag-thank you kay Daddy Henry Alhelasio, ayan, sa lahat po nagbigay ng cakes ni Sky, ayan, thank you so much everyone, I love you all, sa mga minamahal naming sponsors, maraming salamat po sa inyong lahat, God bless you all, thank you! Thank you. Ayaw mo sabihin. Ayan, kita-kits na lang po bukas, Apo, pasensya kayo, Bukas, tawa lang Saturday kita. bukas. Ay, Saturday Monday, bukas. gayam, Huwag kang Monday. tanga, ito ka na naman eh. Akala ko maglalaba ka kanina, pagpunta mo dito, eh. Thank you so much everyone, love you all! Yes, and of course, ay pagsubyan tayo mga ardapo, dito may sapeng international singer, ti Ilocano. Yes, Ilocano Ilocano. kaya. Yes, and of course, Miss Jezabel, ayan. Para kay ni ate na nag-request ng kanta ko ni Ate Nancy Gonzalez. Thank you, ate. Pasensya ate paus ako pero itratry ko. Alang-ala sa KKB. Awan mabalin ko na sikat ay nagpili. Yahoo! Nga imadayo. Inakin parik na panagayat ko na sikat ay nadungo. Di mo panunutin ang sikatin naglaksitin. Tanay mula ka, ito'y puso ken nakin. Tasikala umiyak ko, tita, di amin ko, ngay nayat ka tinaputno. Hindi nakat pagsangitin, ibalikas mula asin siya, di kapat pagkin. Luluwang managnaganak, hamangor uray ken ka, sabay nagsubli ka. Di ka maiwaksi, dito'y puso keniriknak, na sikalaeng pinagkapadasa. Nagpay dumagayan, awan di magagap, pinukel na aragsan. Well, sikat di amin ko, biyag na ito'y puso, liliwanag ka, natundeng nilindo. Apay ken kami, hasikat ay napateng, puso ka na riknak, sikatin na ibalik-balikas. And dati pa akan tagat isagsagit ko kanya Ma'am Marites Ulit, Ma'am Nancy Arnela Tulias, Boss Henry, and Ate Jeron, John Patrick, Lams ko siya, Ma'am Almoja Crescencio,
Sheila Dalho, Ma'am Nora, Gina Tumamaw, Wilma Colado Saralet, Sel Alvaro, and para kada kayo amin ay naapwa sa ngapada. I love you. Ayan, kadagiti simapuy, deti nga kantang ako, maraming salamat. Dakat pagsangitin, ibalik kas mulain, hasisyak, tiin ka pagpatgen. Luluwag manak nagana, ang magururay ken ka, sabay nagpublika. Di ka maiwaksi, dito'y puso kanirikna, kasi kalaeng pinagkapadasal. Nagpa'y dumangayan, hawan di magkakap, pinugel na aragsan. Huwag sikat di amin ko, biyak dito'y puso, liliwanag ka, nudungteng nilindo, apay ket kami, hasikat ay napatay, puso ka na rin na, sikating na ibalbalikas. Huwag sikat di amin ko, biyak dito'y puso, liliwanag ka, nudungteng nilindo, apay ket kami, hasikat ay napatay, puso ka na rin na, sikating na ibalbalikas. Thank you so much. Ayan, happy watching Sir Manning Passion. Yes, ayan na ba the international Ilocano sensation, Miss Jezabel. Ayan, thank you so much. Ika na yun mo nga umayan itila tayo di KKB. Kahit sabay kumata. Kaya ano po si butik? Saan ba yung butik natin? Halika. Halika. Ayan. Yes. Nagbirbiro kayo apo digiti original nga Yes, brand iti original. from United States of America. Ayan. Ayan. Masapulan nyo apo diti shop ko dito tinagan na kay Jezbel Closet diti sangulaing apo iti Kidney Plus Dialysis Center. Oh, malapit lang. Alistura sa Poland Apo yan. Itasango lang ti Kidney Plus. Ayan, Yes, okay? thank you so much. Thank you so much. Ayan, Miss Jezabel. Ayan, tema ti a song by Rod Stewart. Ayan, padasin tema dito. Apo, para kada kay amin na sangapada. Ken gagayem, ken hanang gagayem. Okay? Have I told you lately that I love you? Have I told there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away with sadness, ease my troubles, and that's what you do. For the morning sun in all the glory, I love you. it's a day with hope and comfort room. You fill my life with laughter, somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love less divine, and it's yours and it's mine, like the song. And at the end of the day,
I told you lately that I love you. Have I I love told there's no one else above you? Fill my heart with gladness. Take away your sadness. It's my troubles that what you do. Would like to give I you love you. our rhythm section, Mr. Paulo. I love you. I love you. No. There's a love less defined, and it's yours and it's mine, like the song. And at the end of the day, we should give and pray to the one. You're the only one. Wow. Yeah, but told you lately that I love you. I love you. Yeah, but told there's no one else above you. You feel, I can feel your hardness. Hello, ma'am. Take Naghanap po away ito, Norma. my sadness. Hello, ma'am. It's Happy my watching. troubles, that's what you do. Take away all my sadness, fill my love with gladness. Is my trouble, that's what you do. No, hello to Gagala, Prieto, Norma. Hello, madam. I Thank love you so much. Kaya ka na kay amin. Yeah, come on. Yeah. And of course, I would like to give you my co-singer. Yeah, Miss Liwa. Lawa-lawa. Include the sun. Oy, wag ka naman ganyan. Bakit? Ano ba yan? You ouch me. Thank you so much, Mr. Paulo. Nasudi nga ayat, paay ko ken ka, insupapak mo, pamasakit laing tuirik na, inayat ka tinalablabes, sikan biyak ko tay nagibales, di mo pinanunot, pusok may dadanes. At katinambut mo, napintas na lalailu, imawan kami biyag ko, at akan sa bali ang muso. Nasakitiin palang amo, ang alusag isutigasat ko, dimtupulus, maurayak sa pulen kanto. Nagsaem, nagsakit, di inaramit mo. Ginugdaway ang kinalupoy, daytoy puso. Intalik ko ti amin ko, ken panagayan ko. Sinayang mo, panagtalik ko, ubiyak ko. Tapos sa mga loves ko siya. Ate Rowan Makasiguritan. Let's Hermosa. Bianco, Richie Garces. Almucha Crescencio Beshi. Mama Nora Biak sa Ball. Nanay Janet. Mami Shoni, Mama Jane. Kapsat ko Sheila Delhao. Mga paborito na detoy. Kapsat.
at dakan sa bali, puso. I love you. I love you too. Mami Rosa kami malinayin. Nasudi nga ayan, paay kuken ka. Insupapak mo, pamasakit laing tirik na. Inayat ka tinalablabes, sikat biyang kutay nagipales. Di mo pinanunot, pusok may dadanes. Inayat ka tinapudno, napintas na lalaino. Imawan ka medbiyang ko, at akan sa bali ang puso. Nagsakit diin palak ako, at alusak isutigasat ko. Timtupulos, mauraya sa pulen kanto. Nagsaem, nagsakit, di inaramit mo. Kinundawayam, kinalupoy, daytoy puso. Intalen ko ti amin ko, ken panagayat ko. Sinayang mo, panagtalek ko, ubiyak ko. Nagsaem, nagsakit, di inaramit mo. Kinundawayam, kinalupoy, daytoy puso. Intalen ko ti amin ko, ken panagayat ko. Sinayang mo, panagtalek ko, umiyak ko. Sinayang mo, panagtalek ko, umiyak ko. Sinayang mo, panagtalek ko, umiyak ko. Ito duman tayo sa natin sagsalat ko kanina sa Libro Sula, Labs ko siya, Almonsa Crescencio, ang Biagcar, Richie Garces, Marcelina Robor Aquino, Kastapay kaniya, Edmond Agustin Beshi, Mama Nora Viaxobola ni Janet, Mama Marites Bajola, Albayalde, Madam Sa bali Rosalina pa- Marcos, Madam Mercy Tomas, Yes, request niya Sis Mercy Tomas. Antonio Junior Agtara, hello kuya, enjoy watching, Boss Arnel Tulias, Gina Tumamaw, Jeremy Pascual Kapakungan, Kapsat Sheila Del Ho. Hello. Love. I love you. Hello, love. Kailiw na kadi metlae. No. Hello, love. Hey! Malaglagip na kati at nanayo. No. Lusyak kiti ko na. May ka dyan. Rayon nga at dato'y kaunggak. Taamumet nga at may saka. Ito'y puso na ikalimen ka. Love, sikatiliwa. Love, sikatiragragsak. Sikat rason kung agbiag. Sikat tuntunen to'y puso. Ang wem ngarut asikalat patpatken. Ingganat tungpal tanen. Naragsak to'y lubong ko, lumakit kita ka, lumakita tanaisem arupa. Laglagi pep, asikati kapapatgan, tiang nanayon at dakato'y kaunggan. Okay, sagot ko mga lirik ni Bes Abigail.
Ayan, ni Ma'am Roan, Siguritana. Ni Ma'am Kate Manihan. Mama Nora Hoxtabola. Ayan. Si Labs ko. Love, sikat iliw-liwa. Leng, ay leng ko, sikat irag-ragsak. No. Sikat asun kung agbiya. Hey! Sikat tuntunin ko'y puso. Amwen nga rod, asikalat patpatken. Inggala tumpal tanen. I love you. Naragsak to'y lubong ko nung makikita ka. Nung makita ka na isem arupa. Laglagi pe masikati kapapatkan. Tiyag na nayon at dakato'y kaungan. Laglagi pe masikati kapapatkan. Tiyag na nayon at dakato'y kaungan. Tiyag na nayon at dakato'y kaungan. Hello to Ma'am Nancy Gonzales. Ayan na. Good morning, good morning. Ni Boss Henry. Boss Ron. Boss Ron Hampas. Sagot Kumandente nga sonata Kenny, Tito Jesse Gonzalez, Tita Monalyn, Tita Nancy, Sir Henry Alasio. Kasabi Kenny, mamang ko. Kasanuti haramitek, kasanut mangiliw-liwag, kasi kalaek malaglagip ko, sikat linaon tu'y puso. Wow, wow, pinitikman na iwagsika, dito'y lagip ko at nakalata, ngamit na siksikat, nakariknan na,
payadi nga sanada kay ni Ma'am Michelle Jose, Mama Nora Sabal, Ate Kate Manea Caridad, Ma'am Janet Hill Santos Helasio. Loves ko siya. I love you. Ayan, dati pa yung kata-kata may isagsagot amin ni sponsors kan viewers. Ayan, para kada kami na sa pagawan lakas na. Yes, ito ang kagadasagot ko magkini Ma'am Lovelyn Acorba Kabi from Aloha. Ada akon biyak ko, di mo ipasaka na sakit na ikikita. Di na talikudan, punasem day kadwatwa, agpalawag akman. Narito ka nga eh. Di kita pudno na No. tunggal kasangay ko, siya tayo di makaitna. Amok lati gusto adaak na si bay mo, nagdala ilukin ka. Adut nagkuranga, taunay laeng lusura, di kan masubalitan. Hindi na kaya tasoe, nga awan kan dito'y nakit, kurang aklat panawe. Lisod pa ko adikan ay ayaten, itimet ilag lagi ten, di ka kuman sinublean. Diyan kuman ang pagpakita, diyan kaya ngayon ka masakta. Ayan, dati pa kanta kiti sagsagot ko kini Kuya Romeo Irese, Ate Lisel Irese, and sa anak nilang Tintina. Amin na kabadyak kita. Dikita No. Buya Escalante and Irese. Family. Yes, kaplawan pa ni Ma'am Yolanda kini Boss Erwin Hello, Olep. I love you. Ayan na. Mama Nora. Nagkuranga, nauray laeng lusura, di kan masubalitan. Yem di na kaya kasoe, naawan kan di pinake, oral lang at panawe. Ay to Ma'am Rosalina Marcos. Isut pa ko adikan ay ayaten, day timet tilag lagi ten, di ka kuman sinublean. Diyan kuman ang pagpakita, radya kaya ngayon ka masakta. Diyan kuman ang pagpakita, radya kaya ngayon ka masakta. Hello, Sir Renato Nancy Gomez, and Aki Kate Sumaneha, and Aga Mulak, Ano agamulak? and Richard Gomez. Ayan. Madamdamak at awan ni Sir. And hello, Ate Gina Tumamaw Nasyon, Ma'am Rosalina Marcos. Happy watching, Ma'am. Yes. Ayan. Okay. So maroon na po nga kanta.
Ayan na. Sa bali pa yung bilang musikal kabayatan nga may sagsagan na digitin novelty songs da. Wena. Okay, sagot ko makadagiti amin nga sponsors. Yes. Nagana sinabiyag no si kaading ama buy-buya. Gagus ama bang aran kaunggan day tuirik na. Ngamin tapintas mo awan pangipadaan. Sikat mangkayaw day tuy marikrik na. Day taga isip mo ay napudno ama ka pabiyan. Kasla alinuno takalin mo ako sunada. Takutis mo kasla porselan at pangyayari ka. Sikat sabong mormuray deto'y mata. Nagpintas kan uading aglalo no sikat umis-isip. Nagpintas kan uabing ipatay ko taapagtingi nga isip. Ayan, isagot ko kanibo friend ko nga Abigail. Ni Ma'am Ruan Seguridad. Ayan. Ni Ma'am Kets Maneha. Ni Ma'am Nora Hoxabol. Ni Ma'am Yolanda. Yan ni Ma'am ni Boss Erwin Olep. Naganasin na biyag no si kaading ama buy-buya. Dagus ama bang aran kaunggan day to'y kukuha. Ngamin tapintas mo awan pangipadaan. Isut mangkayaw day to'y marikrik na. Day tanga isip mo ay napudno ama ka pabiyan. Kasla alinuno takalin mo ako sunada. Takutis mo kasla porselan at pangyayari ka. Sikat sabong mormuray na ito'y mata. Nagpintas kan o ading aglalo no sikat umis-isip. Nagpintas kan o abing ipatay ko taapagtingi nga isip. Nagpintas kan o abing aglalo no sikat umis-isip. Nagpintas kan o abing ipatay ko taapagtingi nga isip. Ayan. Dahil ang kakatay, sagot ko kani best ko nga Abigail. Hello, best BFF. Ayan. And of course, tubo sa Henry Hilasio, ni Boss James, and Ma'am Venus Alongboy. Ayan. Okay. Digitin sponsor. Sponsors. Ni Boss Glenn Hernando. Ayan, ni Ma'am Boss Norbert Macho. Ni Boss JC Gonzales. Ayan. Of course, dito man na po nga gundaway kablawan taman na po dagiti amin nga sponsor. Ayan na. Okay. And then basa na kiti sponsors Maui. Okay. Okay, muna kiti sponsors tayo ni Boss Henry Hilasio. Kasama din ni Boss Henry and Jeron Hilasio ti Hawaii, Lorelly and Jupiter Damo iti Hawaii, Ronald and Maribig Hilasio iti Hawaii, kasama din ni Glenn Hernando and Jessica iti Hawaii, Erwin and Yolanda Pasco iti Hawaii, kasama din ni B1 and B2 Services, Eric and Revelin Pagaragan, kasama din ni James and Benos Longboy. Kasapay ni Shawnee Galib Villanueva ti Hawaii,
Michelle Jose ti Hawaii, Monalyn Gonzalez ti Hawaii, Jesse and Erlinda Gonzalez ti Seattle, Washington, Nancy Gonzalez ti Seattle, Washington, kasama ni Shell Del Home ti Florida, USA, Arlex and Arlene Fadera ti Long Beach, California, PJ Bunda ti Hawaii, Rosalina and Oscar Marcos ti Hawaii, kasama din FJ and Larry Bagasol ti Las Vegas, Jane and Edward Fernandez ti Hawaii, Case and Maneha Caridad, iti Italy and Perlita Aglipay Matias ti Hawaii. Kasabay kay ni Ma'am Marites Yada ulit ti Hawaii, Ma'am Natividad Jose ti Italy, Sir Efren Rumbawa ti Hawaii, Manning Pasyon ti Hawaii, Ma'am Marites and Justin Ganyo Arias ti Hawaii, Ma'am Juanita Manuel ti Hawaii, Sir Norbert Mateo ti Hawaii, Saskia Lani Hara ti Hawaii, Ma'am Greta Andami ti Hawaii, Ma'am Anor Haksabol ti Hong Kong, Ma'am Josephine Sagigit si Bukawi ti Hong Kong, Maate Roan Magisiguritan ti Hong Kong, Ma'am Abigail ti Hong Kong, Ma'am Lily D ti Hong Kong, Ma'am Janet Cabinian Ramil ti Hong Kong, Sir Chito Miguel ti Hong Kong, Ma'am Octobre 16 ti Hong Kong, Ma'am Helen Grace Menor Alipio ti Hong Kong, Jennifer Monolito Ganyo ti Hong Kong, Enet Sanggiri ti Hong Kong, and Ma'am Abelina Andres ti Hong Kong. And of course, to Ma'am Laisi from Hong Kong, Ma'am Marites Badjula Albayaldi, iti lang from Lebanon, ayan. Ni Ma'am Telma Aseret, from Italy. Ni Boss Ron Hampas from California. Ni Freli Baknat Furniture, ti Batak. Marlene Roak, iti from Hawaii. Sir Eric Lazaro from Hawaii. Ma'am Merlita Buduan Di Maya, Vancouver, British, iti Colombia. Okay, kasama din kini Sir Romeo Erice ti Canada, Nenita Carlos iti Hawaii, Carlin Agassi de Esteban ti Hawaii, ni Ma'am Chati ti Spain, Ellie Sagon ti Singapore, kasama din ni Florence Ganal iti Andorra, La Vella, Andorra, Mr. TLL iti New Zealand, Merly Limon ti Doha, Qatar, Agnes Omblas ti Singapore, Sheila Francisco Gabak ti Singapore, VL Agiran ti Taiwan, kasama din Trinidad Sobia iti Las Vegas, ni Sir Severino Galakgak ti Hawaii, kaya kasama din ni Joel Morelia iti Hawaii, Ani Rosario iti Guam. Thank you very much karigit sponsors. Sabay ko mata di kayo umakada kami kan tultuloy lang tamo di kita blessings nga ipaay kada kayo tin na Marso at apno at mati matulungan nyo pa, di ba? Yes. Okay, ayan na po ti nasayaat nga sponsors tayo. Yan, nagkita barong sponsors na kita, Joel Morelia kini Ma'am Ani Rosario iti Guam. Yes. Yes. Boss Jesse, Boss Henry, and good afternoon kasama ni Ma'am Lorely, ni Sir Joe Pritter, ni Sir Ronald Helacio, ni Boss Yolanda and Erwin Olep dito na Hawaii. Okay? Ma'am Kates, Maneha Caridad, good afternoon ni Mami Nora. Hoksabol ni Caruba Rosalina Marcos. Ayan, si Ma'am FJ Bagasul. Good afternoon ni Avelina Andres. Almonja Crescencio, good afternoon. Yes, Ken, special thanks, Meten. Tatak lang na amuan kasama ang Ronald. Ana? Deti Ate ket Shella Uncle Telho. ko. Ay, wen. Uncle ko galing, deti may isang sponsor. Alam po, Wen, Uncle, thank you so much. Yan. Iti panang sponsor Meten to no tibiyang para iti deti sa balibay nga parang iti KKB tatangal daw ti Biyernes. I made it, Uncle. No worries. Yan, okay. Ni Boss Ron Hampas. Ron Hampas, ni Hello, Ron boss. Makisaguritan Abigail, Lily din ni Vice Joe, Josephine Sagigit, Robio Sibukao, and of course ni Boss Glenn Hernando, ni PJ Bunda, ayan, ni Ma'am Marites Arios, Marites Ulit Yadaw, good afternoon. Sino ba din? Ni Boss Eric Pagaragan, ken Ma'am Reverine Pagaragan, good afternoon. Hello, Kada Ate kayo. Kuya. Ma'am Marlene Ward. At si Ma'am Monalyn at saka si Ma'am Nancy. Si Renato Gomez. Thank you very much. Si ni Labs ko siya. Ayan. Ay. Ni Sir Chito Miguel. Sino ba ni Grace Menor Alipio. Ayan. Si Sheila Francisco Gabak. Agnes Omblas. Ayan. Si Abelina Andres. Good afternoon. Ma'am Ellie Sagon. Merly Limon. Good afternoon. Okay, sino pa? Ni Sir Larry Bagasol. Good afternoon, Sir Larry.
Yes, Sir Ronald, baring dito kablaawak at baring sponsor to men. Sino? Ayan, ni Bel Ligsay. Sino Ayan. na? Bel Ligsay. Bel Ligsay? Ayan. Kayang-kaya na din ni Bel Ligsay. Ade sunat Singapore itatang. Ayan. Hello, good morning. Oras tatay di Singapore. Okay. Kayang kanuti, dakes nga apal si kanay ko ha. Ay, Si ka Erickson kantain. ada tayo lyrics dito eh. Alak ang tao man. Ana? Kablawak man ti. Mabasa na nga road nun ni Grill. Erickson. Naglogo ka nga talaga. Paki-shout out man ni Ambins Grill. Sir Ronald Valdres. Ambins Grill. Dito na isangot ti Balatong Elementary School. Mo nag-imas ti lako na. Nag-imas ito Nagtukano, barong ay sponsor. Okay, sponsor Ayan. to isunan. Sponsor, okay? Alawin. Alawan, ala, kadagiti. Ipabasa mo rin kin Erickson. Okay. I-encourage kayo po. Sinupay timayat nga mang sponsor when mang suporta when nagbali na pa sa KKB. Ayan. Premyo lang nga po iso da Kuya Ronald. Premyo lang nga po iso na po. Yes. Okay. Boss Erwin and Yolanda Pascua, good afternoon, boss. Okay, ni Ma'am Kate, ni Boss Norbert, Ma'am Michelle Jose, good afternoon, Ma'am Michelle. Yan. Okay, ni ni Caroba Rosalina Marcos, Ma'am Greta Andam, good afternoon. Ayan. Okay. Okay. Bari nga katatek man lang amin apo nga makanta dito nga kanta. Ayan. Kata in church ko ijay, in kuwan ko dijay, in surat ko dijay. Ngayon tatan, basaan ka nun ni Erickson. Isot mang kanta. Sige. Tayo kwan so na asawa. Tayo makasawa. Okay. Anak ko na matdet. Ay, apo. Okay. Sa pali nga ayog bilang. Wait lang. Kitak Ay, mabisin ni Kwan. Okay. Ala. Sige, okay lang. Ala. Okay lang. Katagidang kami, mamaya pa Tuan. ng konti. Inga yalanti may isang datay fried chicken nga ngut Noten na. Ore ang angutan na pa lang. La ila. Okay. Napila nga ang angutan. Jakpay kayo di makita. Okay, Ma'am Imelda Valdez Sumabal, good afternoon. Okay, dito request siya po. Request pa ni Boss Henry na ito, kagura. Dinggin nyo, to'y kantak, panggip ni paspasama. Lagi ti, laad kin sursuro, nga pirmi, analaad kagurak. Paspasagit, ken inapal, ginura ken inapal. Awan pulos, di baba inda, ipost da pa'y ta Facebook da. Tay tao, analaeng, unay aki apa, isoda, nokwa, tay awan babain la. Tay tao, analaeng, asumao tingiwat na. Isoday ta, tay tarabitab, chismosan kalsada. Tay tao, abyangot, agsisiim ti obrana. Tay garaw, tintignay mo, isut sang kasipot na. Goraen, nakabiyag biglaan, uray awan gapuna. Isoday ta, tay agbibisit, at dadakis nga apal na. I love you.
Kagurak. Tay tao, anasadot, ken awan obra na. Iso dagita, tay mang perperde, day tati ubang na. No sika, get kimora, iti daytoy akanta. No. Mabiit, amay saka, at tadakes nga apal na. No. Okay, di tapos request yung apo nga dakes nga apal. Diyos ko, apo Santa Maria Ilocosor. Dayain tinarbakan. Ayan. Hi, Ma'am Yolanda, and Mama Abosa Erwin Olepa Pasqua, de Boss Ron Hampas, the friend ko nga TLL, friend Archie. Friend Archie says, good morning. Good afternoon, Gayam. Ayan. Ayan. Okay. Okay, dikit novelty songs nga paborito yon. Maidan. Okay. Alaw, may kayon. Nga mabisina kon. Ag tagirgir tabok sitkon. Ag tagirgir tabok sitkon. Kanya balit ako Kanya balit adot na bati. Ay! Ala kat uray man, Okay. di kita supot kat kanukon. O gusto TJ paltan. Ah? At itong ka nangisip. Ay! Ala, Diyos ko. Ato pa'y ukal-ukal na. O gusto nagimas. Limusot tayo ukal-ukal na son. Nagitat birbiroke. Ay! Ay! Apay. Diyos ko, apo. Apo nagimas Okay. tagsugag dyan dakkel na Good afternoon kay Manang Janet Cabinya Ramil, Juanita Manuel, October 16, Helen Grace Minor, Alipio, Lacey, Mamarites Bajol Albeada, Telma Asret, Ron Hampas, Prali Baknat, Marlene Roar, Merlina Buduan Dimayak, and Sir Romeo Erice. Nagmayat na pag-imaginan. Tiana. Ah! Ana. Ano pa? Imagine. Ana deta ya? Taypungan ni Jezabel ang pagsadagan. Aray ko. Aglalon malagip kunto'y kursunada. Sino? Ni Jezabel. Ah? Paturay mo, amaborboray raya. Ay nagmayak, pag-imaginan. Tay-taypungan, asong roto, aarpad. Abot-abotem, asadag-sadagam. Pirit-piritem, alabos-labusan. Ay nagmayat, kawil-kawilem. Isot-isukem, kagat-kagatem. Isodaptrik namket, at mamayatem. Ay paklibam, pagigiritanen. Ay nagmayat, pag-imaginan. Tay-taypungan, pagsanagan. At nang, kagurak, abot-aboten, alabos-labosan. Ay nagmayat, isukin, kagat-kagaten. Tanan, nakit, at mamayaten. Ay paklibam, pagigiritanen. Ay naganas, puno naganas, daytat nagimas, puno nagimas, tay agimansin, oray pungan laeng, ar-ari kapem, birit-biritin. Itaktak mo, day tapungan mo, itaktak mo, ibababa nga ipangato, itaktak mo, isikikit, ipasango, tapnon mapnekat, panag-imagine mo, paturay mo, ingganat di mapet-pet, paturay mo, ingganat di mapes-pes, isuko na isuti, pagpunasan, talingit mo, numalpas ta inubrang.
anya naganas, puno naganas, daytat nag-imas, puno nag-imas, tiagi matchim, uray pungan laeng, ar-ari kapem, dirit-diritin. Itaktak mo, ay, tapungan, Tulungan mo ang ay nawalan, ken aarman. Alamay ang subutan kapalpaliwan. Nagmayang unay ang pagtaktakan. itatak mo, ay tapungan mo, itatak mo, ipababa, ipangato, itaktak mo, sikikit, ipasango, tapno maplek at panag-imagine mo. Opo nga nagmayat ka pag-imaginan. Opo nga nagmayat ka pagtatakan. Ayan. Wagwagan tayo tayo paltat ka nagkabugan Daddy Henry. Tay paltat, thank you. Salamat sa paltat. Uratan! Uratan! Get! 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 Ow! Makagargari, makagargari, macho apogi. Makapakatay, makapakatay, diin na pamagi. Makapatilmon, makapatilmon, paro kong nagen patong. Naganas ket ngatan, di makitungtungtong. Makapakat, makagargari, macho apog. Busog ako. Makapakatay, makapakatay, diin na pamagi. Makapatilmon, makapatilmon, marugong nagen patong. Naganas ket ngatan, di makitungtungtong. Alaman, sige man, ipakita man. Nu adamet lang, nu adamet lang, masangwanan. Ipakita man, masakbayan. Nuput-numet lang, nga adda pamuyaan. Ay uratan gayam, wow, nadakelan gayam, wow, nadakelan, matakere matamasin mo nga uratan. Ay uratan gayam, wow, nadakelan gayam, wow, nadakelan, matakere matamasin mo nga uratan. Makagargari, macho apogi. Makapakatay, diin na pamagi. Makapatilmon, barokong nagen patong. Naganas ket ngatan, di makitungtungtong. Alaman, sige man, ipakita man. Nuadamet lang, masangwanan. Ipakita man, masagbayan. Nuput-numet lang, nga adda pamuyaan. Ready? Ay uratan gayam, wow, nadakelan gayam, wow, nadakelan, patang kere man tamasel mo nga uratan.
nagdakilan gayam, wow nagdakilan, patakere mga masal bunga uratan. Ay uratan gayam, wow nagdakilan, nagdakilan gayam, wow nagdakilan, patakere mga masal bunga uratan. Patakere mga masal bunga uratan. Itangarod na gundaw mga kaibigan since nandito po ang ating international singer. Yes. Deti man na po ti kantain na kada kay amin na sangapada. Siyempre di pinasikat na Mr. Playboy! Ay, kata-kata yung Playboy dito! Halina kayo mga Playboy! Magustuhan. Yes, yes, yes. Tsakman kaya't nga anda, inkakalkalbite, aglalong palasa, inkasikil-sikile. Wow! Anakan sa aya, inapagimunin, kita-kita'y makamakar-arem kan sa manin. Araw. Mapne katakin na, Playboy mo ang tao, daag din dinamag, kaman ijay lugaryo. Hello, Mas Jessie! Dapat di karubang, di mo pa yan linagsan, hinga kasing sinara, sa bali ang ka. Hello, Mas Henry! Kan sakit kayatin, Mr. Playboy, amin na chicks, pagsalyawin edad. Pati payan ka sa ko, ikaw payan diskartyan. Anapay? Pati ni Inak Abalo! Ay, nakaruan! Kuri mesem tupay lang. Mr. Playboy. Mr. Playboy, Mr. Playboy! may bigote, nakakakilit eh. Mr. Playboy, Mr. Playboy, Mr. Playboy, Mr. Playboy, get out! Agpiling-pili ka, siya buwenong isuda, garo mo asa bali, isang mangipakita. Agkari ka uma, nga agbalbaliw ka, ikatem bigotem, agkagamatin. Permit ka naman, Boss Toygos. Katem. Ang sakit kayatin, Mr. Playboy, Apay. aming na chicks, patalyawin edad. Pati payan ka sa ko, hindi ka payan diskartyan. Anapay? Pati Inak Abalo. Anan ko na? Kuremisem tupay lang. Mermet kat katawan, Boss Togo. Pati Inak Abalo. Ano ba? Kuremisem tupay lang. Pati Inak Abalo. Kuremisem tupay lang. Oh. Mr. Playboy. Nagiti ka no, tabigote na. Sika. Ikatong ngamin. Mga Ang amin Ariel. at dabigot, tinahan nga mapagtalkat ng dagita. Di ba? Ang tama. Mati ngamin ang Diyos ko. Sa balipaing bilang musikal, ano? Alright, GSM Blue, dito yun. Dito yan. Kinuha na dito yan. Ayan, para ka nagitay mahilig. Magustuwak dito. Nagitay man, nagitay agruwar man, nagitay bombero ka. na rignak idi damdamo ta. Ay, Virgin. Wow! Gamdi ta nga akis na ng titganas
kadot na adwan. Gemidin talimawa, sikat lang gungtay na Aglangoy. nagbirok kat sa bali, agat daing ababae. Naimas sa dapay pamigat sa dapay pamigat mo. Yes. Iti kaawan mo, ay simro daytoy arong ko. Arem mo, arem ko. Ditan na nasursuro, agay ayang. Dakkel ba? Tibing ko. Diba? Demas. Tanong mabarte ka, hinakmeten ihuldag, kem numausawa na. Ana. Ana. Ana, asla, kala nakarabaw kanya. Hey, Boss Norbert! Anya na nagsatari damutan ang kaenda. Ng patpat na binaliktad, binaltog, inubrata. Takpay ko na. Di mo pinanunod, dinairot, aninat-nat, insukat natin sa bali. Alanganin ang baba. Ayun na siya. Sir Bruce P. Dana, October 16, Hello, Ate Boss. Abby. Hello, sir. Ate Jeanette Hale Santos. Loves ka siya. Awanin, te paltatin, Daddy Henry. Kahit kaya nagsidatay paltat. Wow, diba? Nakutkutitay no. Ay, nakot ko Nagalgalis. kita yun. Daddy Henry, thank you. Iti kaawan mo ay mamiss ko, tapaltat mo. Wow. Nangisit analog me. Ana imas. Di tan na nasursuro, aglugan kabkabaliw. Tanong mabarte ka, inakmeten iyulda, yan humausawa na. Ni Junior pet-pet-peta. Nagatampo. Ala. Ang yana ng saktan, idaputan ang kaenda. Napatpat ng pinasikit, pinalikot. Pininggeran. Hay! Pininggeran. Pinasango, Ah. inubrata. Di mo pinanunod, binairot, asin naltop, in sukat ng isarali. Tay, bakit agtawen ti 80? Apo ka. Kasamsamitan na. What? Ang yana ng saktan, idaputan ang kaenda. Kapo, di imas na. Kasalakal din. Kumadrona, tumawag ka na kumadrona mga Boy, baka. Tito Mod, mabaka ti sumakay kanyak, di pa marumrundo ako. Tara na. Kapo, di imas na. Ay, may nag-uma na. Ada nag-ima. Nalawa. Grabe ka. Grabe naman. Uni na ket nalawa. Kapo, di imas na. Ay, semene. Nga isawang ta. Di mo pinanunod, tinanot ken tinungot, in sukat na ti sarali. Sugador a babae. Ay, correct. Palotera nga babae. Di mo pinanunod, dinairot, asin naltop, in
sukat na ti sa bali. Ana. Ano ka mo? Ano na kami? Ay, kinam ni tatay kwek-kwek. Di mo pinanunod, di nairot ang sinultok in sukat na ti sa bali. Awang nga bing gasol. Ay! Kimabalyo ang babae. Akala ko white lady. Yes! Hello, Edgar Amorin! And they're watching. Alright, sa Balipenga. Novelty. Ayan, kahit ko ba kablawan ni Marjo Felian nyo, Baldris, ti naimas nga pinangal daw mi kanta. Kunahan ni Tita Maya. Anat ko ang liwa, agpa-deliver kam tumanen, ti paltat Boss Henry. Mayat gayam. Kuya Naparang Henry, sit dano ko. mayat deti paltat nga sindamit Yeah, makapatangkan, makaparab o itirik na. Okay, so ba October 16 is, Abigail. Nagalis. Makapagana. Edgar. Hello, Edgar. Yes! Aha! Pwede na po itikanta ni Apay. Nat kinuha monsika. Ayan, Boss Henry, Boss Ron, Boss Boss Glenn. Ron, Daddy Henry, Mami Ayan. Jeron, Ate Laurelie, Boss Glenn, Boss PJ, Boss Eric, Pagaragan, Ate Revelin, Mami Shoni, Ate Roman. Michelle. Kabsat Romeo. Alright, sandali lang. Nat kinuha na dete. Sir Ayun, Severino sama kayo ng kalipay. Galakgak. Ano? Sir Efren Rumbawa. Yes, Hello, nakakata sir. kay amin ang sangapada. Ayun, October 16, Ate Kids! Hello, Ate Hello, Ate Kids. I miss you, Ate Yes. I love you, Ate Kids. Hello, Ate Sheila. Ate Sheila Del Home. Ate Sheila Gabak. Ayan. Yes, kasabay nagkabsat siya, madal home. Aha. Ma'am Roan. Ate Roan, Ate Lily. Ate Abby. Tita Maya. Hello, Boss Norbert. Boss Norbert. Hello, Freddie. Hello, Ate Jeanette Hale Santos, yan ni Abigail Asit. Ayan, kablawan na kayo mampaitigos. Nilabs ko siya, madamati buya na. Paltat mo. BF Henry. Di pa yun. Nagimas na paltat mo. Nagnanamura ng isip. Ay! Boss Arnel Julias. Yan, kaslamat kan kanya Ate Janet Cabillan Ramil. Ayan. Ate Edgar Larissa. Amorin. Minsan nga aldaw Napanam. Napanap ng paspak siya. Sabi nga. Higit di taltalo. Ay. Mulmulaan iti pagay. Idintang maldaw. Yar si Bako. Napanap jay karapaw. Nakitutak. At ang JR anak katugaw. Hello, JR. Inaprusak to'y mata. Mata. Ani ato'y makikita. Ang maging Erickson. Macho alalaki.
ubing pa'y kanataraki Imasidenga Adi nagtagdagari Nazaawak Kadwanan Norbert sponsor me Hello, Boss Robert. Hello, Boss James. Idigwan bigla ang nakasutay babae kat kinunana Nasakit Norbert inayat Inayadan, Boss Di Robert. mo kadla biglain Namuyunin lain Nagnanam, Boss Norbert. Ano, Boss Henry. Hello, Bianca. Ma'am Mercy Tomas. Kaputi ng egg Alaman din ang Edmund talaga. Ay, basta. Day kubo sinirit ko. Lolo, totoo na ito. Permit si tao ko. Day babae na sirpa ko. Awanti pantin. Hawak pati na. Pati. Ano ba yan? Sabali. Santo nakadata. Nakadata. Ket ni Norbert Boss Robert. mas masahin na jay patong na. Patong ni? Sino? When ni Norbert When Norbert? may sagayam amasahis na. Masayos na kagayang Boss Norbert. Aha. You come on, Aha. come on. Aha. Cindy. Come on, come on, Aha. come on, come on, come on. Aha. Ayan. Grabe na si Ryan. At syempre sa Baliman Pengarud nga, ayo! Sa bali mampay nga asog, apo, para kada kay amin. Oo, ayan. Ayan, kawitan ni Boss Norbert, umayin! Yes, apo sa baron natin, the requested song na pagkatante ka naman ti Tagalog ni Ma'am Jezabel ko na the Yes. request, ayan. Bruce Pitt from California? From California, Yes. yan. Hello, Sir Bruce Pitt. Ha? Nagtatanong po, single po ba ikaw? Si Bruce Pitt po ba? Single po ba? Single po ba si Sir Bruce Pitt? Kasi ako, tinatanong ko po kasi double po ako eh. Ay, Hoy! Oo, double body. Para man yan eh. Ay na Henry, naala ka. Naala ka man na ako. Henry! May masahe na ko mamit na agawit ako. Nalaingang paglaingang amin na kita. Ni Mang Henry. Henry. Napeklan. Ah. Nga babaero. Ala, Boss Henry. Babaero. Ala, babaero ka na. Inira na. Ano? Uray ni Saso. Uray sunggo. Uray sunggo. Awan pilyen na nga. Juray sinno. Uray kabalyo. Uray ka ba niya? Basta nag-blouse. Henry! Manso. Basta nag-abot. Certified. Achikboy ni Mang Henry. Mang Henry. Boss Henry manan. Patulan na uray anyat. Itsura na. Uray Oh. tiyanak. Uray Na sana. minsan nga aldaw na booking ni Ate Jeron. Mame! Nga ata sa bali na Facebook na. Naalakan. Ay Mang Henry, naalakan, kumaratapkan, kinaglimengkan. Ni bakit mo, sarsarakin na ka. Hello, Ma'am At Lady. dabay, igam na abadang. Dugo ba, tinepelang, kautog mo maglabunusan. Boss! Ay awan ko mati problema, ngemtimigre ni asawa. Single and available when requested. Kunaya Yes, single and available. Oh my God. Oh, single na I'm magsa. double, single. Ayan. Ayan.
Introduce ko man na po, dito para ramas minatan ni Mr. Paulo Gapa. Kaya, Erickson, Paul. Erickson. Para pet-pet ni Met, dito apo. Para pek-peken. Di Mang Henry, nagtakel. Di ulo na, Pati buksit na. Ano ang ulo? di agna kem uray malwen. Di bakit na, Oy, lapigusen na. gabu, di otog na. Wala. Na di nga natepelan. Mamarga ni Ano nga ron? Ni Mang Henry, Apay. nalapigos, idi kalma. Ala, nalimigos ka kaya. Henry, Boss Henry. naalakan, kumararakan, ken aglemekan. Ah. Ni bakit mo sarsaraken na ka, at dabay ikem na apatang. Dukuman, kinepel, aray ko, taalim mo nga napunusan. Ay, awan ko mati problema, tatimigre nga asawam. Peke-pekelen, niliwa, apru-aprusan ni Perla, ablu-ablunen ni Jezabel. Chay tarong numabigatan, ay peke-pekelen ni Predator, abru-abrusan ni Maui, ab-ablunen met ni Ronald, chay tarong nan mabigatan. Yes, apo, dito tayo na Alakan Henry. Ayan. Nalakan. Para kada kay amin na sangata. And of course, don't forget to follow and subscribe our YouTube page by clicking the subscribe and button. Just type click, 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 and type So YouTube and dot and face by clicking. subscribe. Yeah. Yes. Like that. You Yo. subscribe yourself and you Yo. click yourself there and you see the picture there. Yes. You see the picture there. You can click it. If you love it, then throw it. Ganon! Ayun, inuulit po namin. Please don't forget to follow and Yes. subscribe to our YouTube page by clicking the subscribe button. May naalala, adama lagi ko tatay sikat, tatay jelly ko tatay. Ano? Madama kay nga, tatay vocalization yung tatay big-big. Tatay, bagalas na dito. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ikaw nga, sige nga. Do, bababampay. Bababapay. Do. Do. Okay. Hindi mo alam eh. Ito, ganito yung. Do. 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 Yan ang barko sakay na. Ano ba yun? Ba't ano yung barko? Ay, ayun eh. Oh, di ba? Walang pinagkaiba. Ikaw din yun eh. So, aliwa, pupunta tayo. Hintay kay DJ requested song ni Sir Bruce Smith. Tagalog daw. Malay mo, magbibigay siya ngayon, di ba? Hindi naman mahirap kausap yun Hindi naman siya mahirap kausap si Sir Bruce Smith kasi request niya si Ma'am Jezabel naman po sana kumanta Single ng yan. Tagalog. Ayan. Kumakanta po siya sa Hawaii. Single siya. Single siya. oh. Single Oh, mag-mic ka, tanungin mo. Maganda yan. Virgin yan. Single pa yan. Alam mo si Sir Bruce Pitt, wala pang girlfriend. Virgin. Ay, nag-iwan! No touch. Never been Never been kissed, kissed, never been touched, but totally damaged. Jojo! Ayan. Ano yun? Diyos ko naman. Pero sabi niya single po siya. From California, si Sir Bruce Pitt. Sir Bruce Pitt, ayan. Sige po. From Cali. Ha? Boss, Bruce Pitt. Mag-sponsor rin Ton? Thank you so much, Sir Bruce Pitt, kung mag-sponsor kayo. Magpapasalamat na po kami. Ni kabrawa kang payat, titagaban na yan, ita ni Sakura Aduro, tepan bukel-bukel mare. Awanen na po ko, dedi bukel-bukelin. Nakurang ati may isa, may isa. Kanyo ka di palpalagip na kita bukbukelan Madam. Kami siya, nakurang kita bukel. Madi na kita bukel. O sige, Marisa. Mga pa. Agore ka, Marisa. Di mo kay bukel-bukel? Hanin, mani. O, let's go to finger.
Huwag mo kong inaano ha, tapos lalayasan mo ko, ayaw mo na bukel-bukel. Kasi nga, sawa ka na sa bukel-bukel. Hindi, may Punta kanta tayo dyan eh. talaga sa finger-finger. May kanta Okay. ako dyan. Ano? Pilit ang finifinger. Ay! Sabi ko na nga ba diba? eh. May hugot. Kasibugin Pa? teknika talaga, no? Hindi mo alam, masarap yun. Ah, ganun ba yun? Dali mo si Masarap. Tiktik. Masubukan nga rin. Masarap kaya yun. Masubukan ko nga rin itong peanut butter. Masarap yun. Di ba? Dela-dela. Ano daw yung best na Tagalog kakantahin mo? Paos Teka, ako. So, kantain. try ko na lang yung basang-basa. Oh, sabi ko lang sa'yo. Paos ah. Paos. 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 Sir Bruce Pitt. Paos ako eh. Paos siya, pero basang-basa kakantahin. Oo. Paos siya at si Predator at papaos din. Ako din eh, at papaos din ako Agpapaos. kaya hindi rin kami Tapos, makakanta ng ganun. Tapos, basang-basa ako ngayon. oh my God. Ako nga rin. Dahil kay anong pangalan? Bruce Pitt. Bruce Pitt. Bruce Pitt. Ayan. My God, Bruce Pitt, ang sarap mo naman pakinggan. Hoy! Ah, di ba? Pangalan pa lang. Pangalan pa lang, ulam na. Brusco. Ladies and gentlemen, please welcome. Pasensya na ha. Please welcome, ladies and gentlemen. Binaliktad ko lang eh. Heto ako ngayon, nag-isa, naglalakbay sa gitna ng dilim. Lagi na lang akong nagdarapa, ngunit heto, bumabangon pa rin. Heto ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana may luha pa akong mailuluha at nababawasan ang aking kalungkutan. So Bruce Pitt, Tutumi at puti sa aking Putik talaga. katawan. Ihip ng hangin ang Ako talaga puti. katahimikan. Bawat patak ng ulan at ang lamig waring nag-uutos upang maglaho ang pag-ibig. Heto ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana may luha pa akong mailuluha at nababawasan ang aking kalungkutan. Si Bruce Pitt, ayan, magbibigay daw siya ng 5,000 pesos. Ah, saan? where? Oo. Wait. Kasi, Wait. hindi, magbibigay yan. Kasi pinahirapan niya ako. Ay, ganun ba? Huwag kang mag-alala. Naanak ko nga eh. Huwag kang mag-alala. Sa bagay, minsan, Pepet ko yan. sa bagay, minsan kapag nahihirapan ka, nasasarapan ka. Nasasaktan. Huwag mong ipilit, Bes. Heto ako ngayon, nag-iisa, naglalakbay sa gitna ng dilim. Lagi na lang ako nadarapa, ngunit heto, bumabangon pa rin. Heto ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana may luha pa akong mailuluha at nababawasan
may sa requested song tayo apo na Tagalog song ni Miss Jezabel. Kaya para kada kay amin na sang abata. Okay, kamla ako pa ni Ate Roan Maki. Sigurita niya itang madamati buy-buya na itang tamul mula ganda. Si Ma'am Jezabel. Tagalawag. Si Ma'am Jezabel po is taga Lawag. sa Lawag po. And of course, sa Hawaii siya. Oh, yes. Actually, babalik na siya sa September 19. Oh. Tama ba ako? Di ba pinapunta lang natin siya dito para mag-guest? Mag-guest oh, lang po tignan dito, nyo, yan. Apo. Thank you, Jezabel. Thank you lang. Thank you. lang daw, ayan. Ayan na. Thank you. Thank you lang daw, Jezabel. Wala tayong magaw. From Hawaii. From Hawaii si Jezabel. Yes. Nakita dati Nancy dati Nancy Gonzalez, si Zona Giant. Nawala yung buhok ko. Aha. Anak ang taom, Jack? Ni Jezabel sana, di kaya ni Mary Jane na lang. Mary Jean? Yes. Oh. Ladies and Mary gentlemen, to sing. Asong. Mary Jean, Mr. Jack Porotpot. Nakilala kita sa phone, Jezabel ang pangalan mo. O kay ganda ng boses mo, kasing ganda ng mukha mo. Sinabi mo sa'kin ang iyong problema, at ako ay bisin na. Ngunit ikaw ay malayo sa akin. Mary Jane, JC, hinihintay ko lagi ang tawag mo. Ikaw lagi ang laman ng isip ko, Mary Jane. Oh, Jezabel. Oh, Jezabel. Sana'y tawagan mo lagi ako. Ikaw lagi ang laman ng puso ko, Mary Jane. Oh, Jezabel. Kaya ko ngayon'y nalulungkot, pagkat ako ay nalulungkot. Hawak ko ang aking mikropono, kinakanta, sinasambit ang pangalan mo. Oh, Jezabel, hinihintay ko lagi ang tawag mo. Ikaw lagi ang laman ng isip ko, Jezabel. Oh, Jezabel. Oh, Jezabel. Sana'y tawagan mo lagi ako. Ikaw lagi ang laman ng puso ko, Jezabel. Oh, Jezabel. Oh, Jezabel. Sa'kin, hagan mo lagi ako. Ikaw lagi ang laman ng isip ko,
Jezabel. Oh, Jezabel. Oh, Jezabel. Sana'y tawagan mo lagi ako. Ikaw lagi ang laman ng puso ko. Jezabel, oh mahal ko. Jezabel, 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 oh mahal ko. Ayan, thank you so much. Ayan. Okay. Ay. Merry Christmas po sa inyong lahat. Time ito kaya maudi nga sonata Christmas bonus. Ayan nga nga ni December ang Christmas bonus ni mga boss. Bossing! Boss! Sa tuwing darating ang Kapaskuhan, ang Christmas bonus ating inaasahan. I love you. Sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan, tunay natin ito kailangan. No. Kaya ibigay niyo na ang aming Christmas bonus, pati na ang 13th month pay, para lahat okay na okay. May sarap makatanggap ng Christmas bonus, para bang problema mo ang focus-focus. Pambili ng regalo, panghanda sa lahat ng gastos. Halos sold ng lahat kung may Christmas bonus. Hey! At ibigay na ang aming Christmas bonus, nang maging maligaya tayong lahat sa araw ng Pasko. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sa tuwing darating ang Kapaskuhan, ang Christmas bonus ating inaasahan. Sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan, tunay natin ito kailangan. Kaya't ibigay niyo na ang aming Christmas bonus, pati na ang 13th month pay, para lahat okay na okay. Kaya't ibigay niyo na ang aming Christmas bonus, nang maging maligaya tayong lahat sa araw ng Pasko. Kaya ibigay niyo na ang aming Christmas bonus, nang maging masaya na lahat sa araw ng Pasko. Kaya ibigay niyo na ang aming Christmas bonus, pati na ang 13th month pay, para lahat okay na okay. Oh, Kuya Henry, kaya't ibigay mo na! Ibigay mo na. Ibigay mo na, ibigay mo na ang Ibigay mo na. ibigay. Ayan.
tingal daw nga nakikita tayo tumanin ang pointong Lunes. Same time, ito'y laeng KKB Katkatawa